Wimbledon Championship of sabi ham kanananain. Amani kafe if ham adang mo siya blood transfusion na tisan kipi na ako ng AIDS HIV ay hindi kaya. Alin sa tunang friends on liya katang pitaan kalabin antot na lawa mi kat pangit. Ipi tila patilin nang hiu AIDS nang nanay di nga hinasento ay hindi. Ipi siyam, ipi pol ham, ipi titan ham. Question why? Na? Tihi, ahin say na eman ang reply na sa PC. Mitam tain, tenis ang kitsimin, akror asin mihim, tenis ang kitsimin. Hitsila asin mit, tem sa kanimbo, Thiem tain ang sildoy. Hitsila asin mitam sa kaniso nga ang kapel, Wimbledon, ahin sayin. Hitsila asin mi risese finally sa ungkain. Hitsila asin mi kasese zona at sangsin. Hitsila asin kahuna prize championship ni na kipaman. Kakitsoy lain pagkay ibola kene hinam kana theipoi na. Kana ti lawa hila tua Pathen hitsina na katsunga ko pena ibola pagkay ni piham katiding ham ati bis na. Kateho lesson ta pita iso no de. Hasat na tsunga kipana nei theipoi. Chan tsunga long oi na nei thehi. Mi vang pa pena he ba ni hesi. Jia chun Lena sapang khatula kichim Lena ahung le Lena amu phajan sapang phajan o ke yang Lena chunga ki to ta ve la tin outside na e bang Lena chunga pilot phajan noi na farmhouse bu gam lo mana bu ho cha mu in angai chai na hita bang chwe hi sia chu ihin ko hi Pathen tu ahi isawa hasan na tua Thiem nawa kapwa banga so abang kung Pathen ni pagkai bola ni bang hasan na katwa tip pe out na hitam ti tu lai ta na din mun song mai thi na ke din mun song mai pagkai hi banga mi pamin ha hi song le til pa song ka zo sa le ka bole in sum mai sa no ka bole i ti re ta hi ni ta ya pa ya tin question ka do no na ta ba ni e ba Pathen ni ho pi so because I want the best for you na nga nga akape ta kabol pi nung sin ni Sesun tuloy adin mo na patingin hasan na tamta hoy ko sibin no may khatsonghi atsai na de then mi khatsonghi lehi akan bo ya teso ane so kang le ka ba ko lehi akan bo ne ane so amu ta ne teso atan bo ye kilo ya teso na akija te na kilo je na akija hilang ho ba na le Jesu Krista adin ya teso na adin paren apo na sign pakai ne to ina teso na nei hu to ina tila pati pakai Jesu chu hung kinai phe na ako da chu ei hung pui le ati kinet na ai evan Jesu Krista chu ati na ngai ati ne chu ale ma zo ma ki phinen pakai ni pakai ka ki cha na ka ti sa na ka muwa ka sa na ye ti nei san lo ha ati o cha cha a ki tol phe ati na a ki tol phe pakai Jesu ko ma den pha chan a hun pha chan ati yin Jesu Krista chu ka apel ti ako na le ipitiam te Jesu Krista chu ale chu anatan e ta ta khatero ale chu anatan a khau chu Jesu Krista anan tu ai tichu Jesu Krista ko a huna bo he ti mai che pha chun pakai nei ngai ta na nei pan pi lo ham ka ti he bai pakai nang ni nai bo ni ana tu lo te chu so na ka chi de ta ki ai ti tu ni den khatero e nu kwa ti lo mai he ti khat so mo e ba Pathen nang le ke ya de na a pha e ko ti Pathen itong bati yung so si aheso okay na aheso okay jadi atong so si okay pat law na rin hat so okay law jadi chun turin atha be ki galo tin si hasat na mo si satan ki so sa pote ama si hasat na mo chunga Pathen law pina ai the na to so ni pa na en na tin achai na katira se na Saturday khatin artist samne se khani ka be lo khain na ama se na Christian tauhen ka tau ya tin a tau bo be na Christian ni a tau na mang lo wa ya shat no pe ama hin ka ne wa pa ai ka pa hin satana na ho hin ka in sum ka hin room kha na hin chai ka pa hin ha se sa gi ya ko na sin ka pum ha chan satan a ho si he
sẽ là không biết cái này gì đấy chứ cũng sẽ là không biết cái này mình sẽ có không biết nào sẽ bằng là ăn ngon là cái tàu gì đấy Satan aku na tilbol ini na dengan an mola Satan koman na Satan kaki pesi wa an mola ko umzi wa nama Christian ang kataw na din tao mo po beti na siya se na Satan tao din Pathen tu asa na tao so dengan som 8 days a week din is panha na inaw din ihasa na uhin Pathen ahead na boy nang leke ya nga til pagong si at hasa na ihin po ba rin so ahi Pathen chan siwa din